Na svadbi Bogdane i Veljka Ražnatovića među zvanicama su bile mnoge poznate ličnosti, među kojima je bio i Dragan Marković Palma, koji je dugogodišnji prijatelj porodice Ražnatović. U jednom trenutku Veljko se boksovao sa Palmom, po svemu sudeći na ceremoniji vladala odlična atmosfera, a da su političar i mladoženja bili vidno raspoloženi. Ova scena izmamila je osmehe svih prisutnih koji su ih gledali sa oduševljenjem, a oni su se na kraju srdačno izgrlili i ismejali. Na svadbi Bogdane i Veljka Ražnatovića među zvanicama su bile mnoge poznate ličnosti, među kojima je bio i Dragan Marković Palma, koji je dugogodišnji prijatelj porodice Ražnatović. U jednom trenutku Veljko se boksovao sa Palmom, po svemu sudeći na ceremoniji vladala odlična atmosfera, a da su političar i mladoženja bili vidno raspoloženi. Ova scena izmamila je osmehe svih prisutnih koji su ih gledali sa oduševljenjem, a oni su se na kraju srdačno izgrlili i ismejali.